Thirikari ya Meru County itongeretwe ni gavana wa Meru Yawe Honorable Kiraitu Murungi ni barikitie kurugura barabara iria batuire kubwithia ya kuma Kiengu gukinya Nthambiro iria ijikene no maarufu kore kuwa kuwauliza barabara twekuwe ka thithwe ta thithwa kurabonge ikweria buraika mentino ayendelea akirugura barabara eji ni bakathite utongeria bwa Kiraitu bakiugaga barabara eji ni umbite kwithirwa igitethia akari barutere ruru na mbwibwa kingavana na mheshimiwa Mungathia no ntoba ngwataniro yenu bokona ntoba igembe isti bateko yanje wakwa barari bekuthiria barabara baitira cia yola kathi kingo baitite oturira njie rendi nara otherwise indi amwe nabo akari na aturi bara batumaira barabara eji bakuma rutero rwa Nthambiro ni batetete bunene nontu bwa barabara eji bakiuga ni akitwe itiganirite bwega nontu bwa kwithirwa itina drainage kinya anini karabati itekeri na onto bu bugatuma igakamata ruji kuma iguru kuma bwa Kiengu ikarwinika mwanka Nthambiro na barabara eji iri ugwatine bwa gutwikanga ntuti na bagacoka thinenera ya tene. Njira ni athondekirwe lakini njira ikuthondekwa itathithirwo gwa green engine oil ko itathithirwo gwa gutamuguo no kuriko already kangaita kau karaurire njira kwegejete gakigitaga njira nontu gutia ntugwikiri karabati cia gutaroje noko kura kwa bateri gwikirwa karabati konge togaitia kore ara kore kithira kwa ndandikani niko kuona ni au kwina kimutaro kinene na nio kwa bateri gwikirwa karabati ya gutaroje ru already ni kwa ingirwo na maiga uthikanetwe buru kuma PCA muguojura juma bwa KK yoja jukeje au PCA na joja twatite njira ya kore direct jukeje jukithiranagia mara mwirere kerionde koguo tukoromba mheshimiwa atugerie guturaithiriria njira eu nikende thondekwa ebua nontu batue tutwire miaka mingi muno thina ya njira eu o igita yeja tukerwa tukathondekerwa thaine tukuga ni thondekira kina yekeja gutiganirwa etendithirie gwa gutera ruji orithi njira eu no kuthire kathira ringi na tucoke thinene ria turarikio mbua barabara ni tutwarire tukabwithire na yambiria kubwithua akini twanaithirie mubwithire yura bwithitwe mbua kinya excellence wetu ngavana na yirite kuna kuona bureti ekari utirora ya kinya thina qualification ni njira ni untu maiya na mani mubatu twekirirwa kuma kore mwangatha ikwanjirio tuku turambirerie wita na ruji number 2 kutendrwe ne njira tubwithiritwe twabwithirwe barabara lakini nyume barabara yeko bwethwa barabara tutona karabati tenera twene oto tena barabara etabwethirwa karabati kenda ndwe cio na wetira bongi kwenda barabara ebwethwe ndwa drainage nonto ye itare kuraurere twethirite twena thine nene nonto thai ntobia tukabiugumite inyaroe mugwa jurejere kinyandri ante kona ukilira customer bate kona aba ukulira kura into ko iyo thina twithirite tweneo nonto barabara thai kinyaro kirete ukilika nonto bwa mubwa kwithira itena karabati auto kuria ngavana wetu nete yo kinene uraronera abwithie barabara twimwire tabwa buru nonto te karabati nete na drainage. Nawe munini wa gavana akiaria kikarone giki na rikitie kumeneria humenerepu wa Meru County Yawe Kawira Mwangaza kinya kethira atamugwetana rietwa indi nonanitie uma niwe akumeneria kuringana na ngugi ciawe iri aritaga ni akwenda obwira bututona ko tukinengana era miringiti siasa ya blanketi kana jiaja cha matresi hii hatutafanya nini hatutafanya siasa kama hiyo kana borera kutoba ya miringiti ko bora cha miringiti kana borera tubudira barabara borera tongela barabara eta mwangana upa kana borera tobora iri matresi Murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe Nthambiro.